chante pautu YouTube channel a kan lo lo ma che nu chhuina thon thu kan ngai thlale dona kan ngai thlau main soidu kaneya detective story hi zia har dewani mai thei chuwangin duangin chiar tur hi aum hlei thei lawa chiar tura om hian karon chiar mai thina akar laka thil dang thon thu dang te karon chiar thina detective thon thu ngaina te po khan thon thu dang karon chiar karon ta akar laka mi hi in ngai thla chuak pe ani chial wani po in khongai taka reilo te tal mi lo view saka mi lo like sak turin kahan somin kahan gen cheuni tuna nu chhuina thon thu kan ngai thlak tur hi anu chui tu hi in mel hriat ngai ani don lova Brandon ania kan ngai thlak tur hi the dismissed case of 1st Battalion MAP Constable tini don ani khuachu alum hlea in chunga omai mai poin kan ban chup theya kanin topa Brandon nen chuan kanin bol chok se kan ber chutianga kanin bol chok sek lai chuan Brandon a chuan chuawa arota khualum nen ina ompo chu kaning ve riawa phur takin okalo po a kan chuak ta a in aṭanga kan chu nu rei vak lova khulaya mi ti kan hrefu pala chu chuan Brandon a benga ver hle ni ang chumi ta thian tun ti chu ngai ven vatin anua phei chuan awa pan hnaya awa zot chiang ta hial nge ni ahan zot chian chuan chumi ta chuan din thar veng mong thlan mol monga ruangan chhar chung chang an soi hi lo ni a an hriat ang min hril nuwa Brandon a chuan SI ro puya nu chhuina konga thim ve tak kan lo tho pui photo chu a han be ngala ani chun chin chang alo hrewe chi lo na a hre tur om ang a tho pui dang te an zo kwal nuwa chanchin min ron hril le a keni pani po chun civil hospital lam kan panjui ve ta ngalani nungzanga thlan tlor tupin kan thlenga thlan nga chi ni nen bekle ngonga thlan abol tuama ka ku vai kala rui zui bok nen ka thina min hno deu le ngala kalum pupa ka haideu chuin kain ria civil hospital mock house kan thlen chuan SI ro puya po min dong song turin alo ve diam to a Brandon chun pan vatin chanchin an hanin hril zunga mock house a mithi ruang en tur chuan an lut ngala keichu ka kuwarui ka diklei theilo wangin civil hospital kota an kular da a tuiwat chu ka han in khola om thlandai te in minute nga nu vela mock house chu kalut ve ta chawa kavalu ve chuan Brandon a chuan ruang chu uluk zet thian hnai taka alo bi ngar maya SI ro pui chuan Brandon a chizia chu alo thlir ve ngat thung SI ro pui hi tlangwal alania kumsom thum panga vel por ani mai thei chuai po chuan au pa mai thei bok fit nga le inchi sari bor vel pian thiam in khai thli deuh tak sanghet tu tak le lu zo tak a pen le chevel po zang khai takani mui pan lam ania in hnial po thei fu nu chhuina lama lak tlak viawa Brandon ane po aek lo thung chu ka ngai dan ani Brandon a thungi chu fit nga le inchi somani a sek te chiam lova ma se alang ria hran lo a tak sign phut moi tok viawa ngaulamani a asamangilin adum hlapa a mel en mai chuan zuam sual ol tak tur chini ami ziale nun phung chik tu ta ni ro minamai ani lo ziale milu lul ani zia hai thei ni lo SI ro pui ai chuan anu panghret zokanga ma se alen zok wang ni mai thei anom tun chuan SI ro pui hi chu a chal del ulup hian hriat thin keima chung chang chu ka soi lo mai te ang ka soi tuang khan Brandon a chuan chu ruang chu uluk zetin abi ngar maya heti zat ka zui ve to hnu po hian mithi ruang hi kalanel tak theilowa chu mock house ompo chu nuam ka thi hran lo alu chu tubo ma chhut ni om takani aban re ki sin deuh takin aduk kwal raya thirzai manga thlun be na ni om takani
akeru veilam atliaka atak sapum han enin liam neu auma soisak rep nu aniang ti hei rual anilo Brandon chuan aron ti chuak lol mai SI ro puya chuan postmortem tur chawlania thil hi ishema theireu nui chungin alo tia ka hredik zia thin anilom ni Brandon chuan alo ti thung asoi dika tin yang SI ro puya chu athir se nui rul thei ram chawa Brandon chuan taktakin apon lam landana tanga hriat thei ka han soi mai ni chung lamero postmortem photlo chuan hriat phak anilo puro pui ichunga hin kalom thrin ngot mai I poisa bolovin kalom thu ilaka soikan pareng mai don ani hi ahan ti tadaya SI ro pui chulom mel takin anui suka ni inga even viau chan hi ka hret chi alo na a chanchin kanin zel don nia ati zuya khoilai hmuna tak nge ruang hi an char kha inspector moya min shil dan ka chuan din thar thlan mulmong Ebenezer Hospital bul leilon thlen thlak ma deuh kong thlanga atilom ani tak chu na kan nei lo lai ania han zui po chakum khop mai KC kalak tur ani lova I zui du ni chuan inspector moy phone number ka piang che hangai lo kan lo me ti te rin moi ikal tiang hoang ti in Brandon chu akal zui ngal nul nula he ruang hi mi pa ania mai avun duk deuh chu rawangin tunge ani hriat mai theini lo ani na hriat theina tur eng thilma athom no ha ka mu ani lova postmortem turin civil hospital lama la kania zing lama mu kha tlai lam thim hlim thlengin achung te nia in chal an la om lovani ina tonga kan chu khan dar thum le chan velania mock house kan chu san meu chuan khuwa chu athim chiang tan veu to a basa chungin kanin lam kan pana voi khatma Brandon chu atong le to lo in kan thlen chuan rin moi Facebook vela emo WhatsApp vela emo mi bo chan chin om le om lo ngai event te o kha ruang kha tu te emo thi sen jom pui chu ani ve nge yanga ngai vena jong tu pakhat tal chu ani ve ngei turani Brandon chu na han tia adule amamo chana chu nga re angai lo khermai chutia soilai tak chuan Facebook ka khoilai alo ni khera safe Mizoram groupa kan du chu kan mungal mai Brandon chu ka hrilwata ani chuan aron en ngal wata mi po dil khomoi lemlo chon ka phone chu min lak saka mi bo thala kan ron da tel chu azum ta chiam chiama anir deuh sak dana adongin afia tok lovani mel hle ma se thalak chu rei ngial a ena azuma atopa chuan athota huaya zanin tlaya civil hospital mock house sa ruang omkha he pange hi ni hi ahan ti chuaka ruang kha amela cheto hlea engtin nge he pa hi ani ti hriat thaya kalo ti thung thalak zoom chu minhan entir vea thalaka mi pakhat ban puam le ban pul in rina reklai taka ta tu luru rolem te tak te le fialo tak chu minhan ko hmuwa mi thi kha ka en ngun hlea helaya ta tu chi hi ama ka chin chhe theina lai ni tite heta phone number an da hi han call ngal chin don ang miang atia ka phone kher chu a han mangzui le ngala lelama tanga lo chang tuin aron biak tam ma chuan in mizon kha civil hospital mock house saum tuna hian an postmortem vel mek mai thei ron kalla civil hospital a kanin mudonia jeans ke korpol t-shirt sin larle leather jacket dum ka ha ang ahan ti zunga aron chan le na po ngak talo chuna da mia tiro cheilovin kalmai tang rila tramview le restaurant vela kanin no porto mai donia ahan ti le zata achang hi chuna hoi hom lo lulai thin ngot mai civil hospital kan thlen chuan kota reipo kanom ma in mi pakhat len lama pawan tlang takhian Brandon chu aron pana kan mi mu tum chu aniang ti kalo hre thim ve ngal maya tongkam hoi hom le moi nai po in be masalem lo chuan chu pa chuan ruang chu kalo en to a ka unaw pa nge ani tuna hian postmortem tura boi pui me kani ahan ti ngala amit chu asen rama atuar na hle ti hai rual anilo Brandon nen chun han soi mai tur kan van hle mai chu pa bok chuan nu chui thin kha ini tro ahan ti phota chana po ngak zo lo chuan he hi tol tha na ni
ka unaw pa hirong taka thani hi an ti zoma Brandon chu arum huta an tha na chan tu romang engemo ati tu tur omang emo rin inayem ni an ti vele a ani chuan ruanga entik lai tang to khan tual tha na ni aring dai tong ti ka hria a asai chuak lo mai mai ni in ka hria chupa chuan ati tu tu romang rin ka nei mai theilo ma se ka unaw pa hian asoi dar lo top tur thil soin ma ala nin ka hria an ti le a in thiam lo mel pulek lek chung hian kaming chu zo minga nia minga ti in min ko mai thin an ti le nuwa Brandon nen chuan min han chi bai nu no le a ka thian paril ruwa chun thil dang om thei ta vak lovani ti a mela ka chiar theya enge a soidar eng thila nge malak na ne ya tin azot ta thuai mai renga minga chu an ngoi wangwanga damdoin kotvel chu en kwale in an hoizak zaka chuta ring vak lo hian soi mai chi poni lo in chen na lama kalaron muleng chu tuna chuan ruang postmortem zwa boipui kangai dona lunga la jing re mai atita a Brandon a pot chu abu ngata akat kan chena mun le number omna chu pezuin tungkam hoi hom pua in thla talo chuan kanin hera kan ho zui ta ngalani in kan thlen le nu chuan moi zuala kha 1st Battalion MAP mile sanitlat mai chuti ni si chun zo na ka zo amin chan ma khan engwangin nge minga khan damdoin kota lo omve 1st Battalion MAP midang te kha lo thon mel taka enkher Brandon a chuan aron ti chuaka tunge moi zo lai ti chu kan mi thi khamale eng tin nge lo hriat man bi ka Facebook a bozon na kha ichir velovem ni khata khana mingin zia vek kha ni tak ma se 1st Battalion MAP ani thuain zia lo kha eng tin nge ani ti hriat khatilai damdoina khan engwang ma in 1st Battalion MAP mile sa an phusa dang lawang moi zola thihna wanga ron kalan ni kha chu minga omdan mai ba ka anom ho tlat dan akhan a hriat vekalom engpo ni se minga lo len hun kan nga phot angai don ni naktu jana chuan alo leng tura ka ngai ngai ngam le hun thola aunaw pa ruang a thlana hun tur isiam sak phot mai te ang atita du'a Brandon a soyang tak takin atuk le jana chun kan chena hmuna zo minga chu aron lang ta hlol mai damdoina kanin mu lai ai kha chuan a mel mu a ha dam ta hreta ma se pa ngai tak chu alani lo Brandon a chon to kana tui botol le no alo chhup wata kan ti zui ta ngala puming I unaw pa kha 1st Battalion MAP mile sanimo oni e chu tak chu kan buaina ani zui ta ni hi a service lai ani nge in karinga engtia bo mai nge enghuna nge min hril theyem a duty lo zan ania thopui tenen kan thenu ba de kan lom don ti in akal chuaka kamizan khan aron ho tamai lova ngai that lo na po kan la nei lo ma se atuk ni leng le azan le apo min ron pe pop mi alwa ron ho ta boxi lo chu kan ngai athalo chawa police lama report ma in zong phutila ti in kan han zong ma sa a ni kan zon le kan ngai ven nu po a chanchin kan hriat tak lova chun thian then khaten ka du vak lo chungin social media lama min lo thedar saka ke point police lama report ta FIR thelu mai tha in ka hreta a chuti lai chuan nangma hian min ron pia in chanchin kha min ron hril ta ni chanchin ka ron hril che kha abo tanga ning zat na nge anili na chiani roll call absent ngei dona 1st Battalion MAP lama an ho tu ten aumlo chung hian an run ngai venem ngai ven mi alo amak hle mai Brandon a chu an ngoi deuh wangwanga moi zuala nen hian engtia in unaw ngei ni piang mun nge kajin kan ni anu le kapai unaw an ni kan hena hin ni kummaya ron cheng ve chawani a unaw pa le anuin an boral san nu khan ma nia in lo ape lo wangin min ron fin ani anu le unaw pa chanchin chu min hril zau deuh thengem theye unaw pa chu 1st Battalion MAP a thawa omvea anu ne nan pathumin quarteran ko sa ho trin moi zola takhi chu aum manglova mun danga tir chua tang thei viau damdoi ina
kan soitak a thi chan ni thei oma ka ngai po kha thil dang ani lo anaw lom kima kha in hril lok le chan thamu mal pom lovin a hna tanga ban ani a adam lo wanga hna azom theilo chung le an ban hnu thlengin a hlo kha tu ti hrit lo ten an khoi ching pen sak bok chu moya hian ain liam theilova an ho tu te bula po complain a the lut fova anaw thi dan le a hna tanga an ban dana khan aril ru adam theilovani chu wang chon melma anei pha ta ni garing anaw chu engtia thinge ni thin kan survey ania an hriat chuat lai wangin a bor som ma anat nan hriat chuwa ma khan voi engemazat damdoina omin na a thulani anaw chungchang wang ani irin hlel si chuan anaw chungchang po chu chiang zokin min hril theyangem zo minga chu a pu ngata do kana tui in chop chu a in khola moi zola unaw pa chanchin chu a soita a lom kima chanchin kumchu liam ve deuh to ma se mani chanvo changlova chan ta te hian an chanvo hi nei le se adu ngot mai march ni somni sangni pasaria boral lom kima chanchin le thil diklo in phum hi soyangai ni kumsang zakwa somkwa october thla lom kima chu 1st battalion MAP Constable ina luta kumsang zakwa somkwa pahnia da ngeni varwa posa kumthumom nuin headquarters sa thlali oma zolnom posa omle in zolnom posa awm hun chunga zo nuin headquarters sa thlanga vel omle a vaireng te posa da le nia vaireng te posa tangin headquarters sa da ni le a he muna omla hian october ni somni pathum kumsang ni jingdar nga roll call tura kalchu in soifiana po omman lovin anlo ban top mai ni vaireng te tanghin dam sam lo chungin a hoa geta duty tura detail ania anu hnena kanom sam lo emai leave min dil sakte ati wangin an ho tu te hnena leave anuina dil sakta ni hei hi december ninga sangzko sumko pakwa khani an ho tu te chuan adam lovani chon police in damdo in kan neya MI ruma ronin entir sela kan doctorin medical sickness alo pek chon leave fa kan pumang ti in an lo changa police motorin police damdo in panpui anita a police doctor chon medical sickness pelovin karni nukal le turin damdoi alo cho a police doctor chon lekha apesi lova duty kal thei box silo in lama anin kolta a heti laya anna akallo na hi kallo angin an chhir sak charani police damdoi in aṭanga an damdoi cho chuni li velai nu poin ziom lampan lovin ahma aya zuzel wangin mang ang takin civil hospital an panpuita a anlo admit ta maka civil hospital doctor chuan damlo din munhri in medical leave ni somthuma ji sakta a hele kha keng hian leave until thale ta a mase chu po chu pom sak annilo damdoina letreng en kultu doctorin leave a ji sak thlap to chu absent angin an kaltir tangar ngar mai ni civil hospital a hian ana na chu thin cancer ni in an hri ama se chiang takin an confirm mai thailo cancer ti confirm ani mai thailo wang chon cancer encol risk kha an ngam big silwa chiang zoka test nei le tura ti ni civil hospital atangan chu anu po hian anna hanzom thei chi zia zang ala nilova in lama ani encol zui zela athin a cancer ti an hrimai lo nen damdoya anin encol po in dam thapa ngai hlei theilovin aum tarengani mei ni som panga sangni khan dam samlo chungchungin ahna chom turin ein report veta a quarter gata anlo da lut ngala quarter gata ninga lai anda nu in mei ni somni kumsangni a duty pa ngai chunjom turin antitani adam thatlo ema wangin barakatangin duty kalmei ro se adam thasilova in lamatanga duty kala harsa ang anti wangin baraka chuana umveta a borsomna wanga leave an pek du tlat lo wangin in enkol na haw tak tak kara athlabi hlo an hren sak chara dam thalo chunga duty akal ve sham na thleng chuan a hlo an hren sak baka an kat sak boka heti chung hian soito angin ni somni pathum october kumsang ni jingdar nga a roll call tura akal chu
bana ni thu an lo hrilh ta top mai ni bana ni taka chuan a thom hno la tura kal chu an ho tu pakhat chuan thlaruk hnuah GPF deal ro tharuk thleng hi interest apung ve ni ti in alo hrila chu zomin an ban hnu tharuka GPF an han deal chu account and treasury lam chuan bana ni thu an lo reng lo tun thlengin a GPF hi ala ron lut zela rifle allowance GIS tepo ein kat ngain alain kat thlap ti in an lo hril tamaya engtika nge an ban tia an lo zo chuan an han hrila an ni lam chuan ban ala ni lo tlat a GPF po thlatin ala ron lut zia a hlo lakna en deal ro ti in lekha an lo zi saka a hlo lakna an han en fia chuan December nili sangka zakwa sum ko pakua leave an pek du lo wanga hlo an thren sak khuna tanga an ban hnu tharuk thleng khan a hlo chu lak vek angin an lo sign ani hlo lakna lama le account and treasury lama ban alo ni silova na alu le dan tapani a khati laya an commandant chu purem liana ni a lalu le turin an nge na ka ban to kalalu le ngai lo ti zong hi an thudon ani top mai purem liana chu purin oman athlaka GPF lak base na nen an han bo zui le a ani hian a service book sheet en fia atum chu r over an chong mulova page kiwa an chong mu zo hek lo an ti bo ni top mai ti luina nge corruption laka thiam taka filhim tum anum wang jok niang le DE file taknial po an chong mu zo lo le zel purin oma chun chin fel tumin case le C company a hlo sem tu te chu a kova anin hial hin ni taringot mai case lamin kan pelu tan ti line C company hlo sem tu ten kan dong lo ti in anin hial taringota thu a top ringot heti hun lai case te chu puting lian le pulal zuya te an ni a C company a hlo sem tu te chu puje ko pale pusang lian ten ni a ADM chu puchwa lian ani in aro chu bufak moya ni khati song kha lom kima chanchin chu ni a zo mingan anaute chanchin min hril hnu ni thuma chuan kan thil buai pui mor chu kan bok theidon tarek mai hemini ni thum chung hian tu zanin mutmu mal le choimu mal hi brandon a chuan anei lo renga ama po porfapa a ha thokhat le a engma poisa han hlo na tura in biak na thil ala ommi lo zui aril ruwa chuan thil dik lo hai chu hi alien ber thin rengani sum hi chu avele ka ngaya achangi ro chuan sum du om te wa han lan chang chu anei loisi ama ruai tu te mi zia zir te po hi ani deuh thinin ka ria kan thil chui mor kan bok don ti kan bok don ni zana che chuak tura engkim kan ti fel to hnu si zan khothim hun nga ka kan om chau to tia chuan tuk thuan ei khama thut khom na pindana brandon ane chuan kan thuduna ani chu amu thlu ni mai hian ka ria ke ero chun chin bu ka chiara puding liana pulal zuya pujakopa pusang liana puchwa liana pufak moya purem liana ti in ming sang chu muang chang hian aron soi kau kawa angoi zui le maya annu dewa heng ho hian adam lo chung leaf pedu silwa absent anga kalui tira a hlo kat sakte kat anga lan tira hlo lak na lama pek vek anga lang si tele bana ni hnu tharuk thlenga hlo pa ngai taka la anga alo om char na hian mo an phurani ati tu zon chu ngei turani a zon chu ni lo hi za thlak hle an ti le a ka shave thiam lo kalo ti bowa ring zula khan inrol na nei ti ka ria civil hospital a zo minga kan va mu tuma mi meldan shi she kha athi renga ka chui zuya tual tha na hian thuk takin ain rol ti ka riani tual that tu po hi ani hial ma na an ti bul muk muka khuwa alo thima zandar sari vela kan che chuaka inspector remoyle constable pani hian tin thar kona min lo nga ka chon pui veng fian rial laya infal tak pakhat lampanin kan kalta a kan kalna mun tur hi brandon a chau hian a hrit sa wangin kan scooter da in din thar kona tang chuan inspector remoy te bolero kena chuan kan chuanga bawruak chu vat deuh sukin ka ria thlia tho ham renga
zandang bo ruak nen ain ang lo riau tuma kanin belo kan ngoi thap loma chon puile din tharle tuikwal in to khom na le Ebenezer Hospital bul kan pela peng lo ma saber kan thlen chuan inspector remoi chuan khoilama nge antibul muta veilama khan kan kalna tur hi ichian karinga kan kal thon lawang chumo purem moi kal thon lawang hepa hian tuala that ani lo po in thuk takin ain rol ti ka hriani kan kal zela motor kal theina chin alo to pa kan tinga kan chukta a heta tang hi chuan keya kan kal angai tlat mai ala to lovania Brandon a chuna han tia kan police kal puite chu an room muta khi chu ala thodu ham ham hle mai khuwa awat sung sunga kalowin thuam lum lo chu kain sir ta hle kongte rualrem te chim lova chuan kan the anga changin kan kala thok le khata me chatre thoma ron chuak thuta ke phei chu ka phuzok nge nge chu te thoma wang chuan kan ding chot veka reivak lo kan han ngai changa man mo ngai kan tlai tang riau mai tiru thleng thlawat tiang ti in Brandon chu akal zui ta mok moka kan man mo ta boka niang faldewa in pakhat thawak lo hi kan suk muta hlola keima ni min tok jong chun mi pakhat hi aron tlan hlokloka kan bul aron thlen chuan lau thong tho hlop hlop hian athi to tutene mon thadani aron tia atrapa bok meichia ni a inspector remoi te chuan uniform an hak wangin police an ni ti a hringala azam ti a hmela alang chop chil ngal Brandon a chuan purem moi inaute khan ruat sangi khalo enkol ngal sela thang thu zo fi in laduang aron tia in lampan chuan akal le ngala in chung kan zuklu chuan sathau khon war hi alo in sithlua thu thleng sei pahni le cher pali panga vel alo ombok chuat lai a chuan mi pakhat hi nun na nei to lo ti hriat zathian sei sirin alo mu kom ngula atak sa dep vela chuata chuan thisen aluang zuya in chung chu alen lo wangin thisen thang rim anam huam huama Brandon a chun chu pa mel chu a phone flashlight chuna han chuna ring zuala ni kati anti supa shelo inspector moen alo tivat shie ani hi kanu chui mor bok na ni bok moi zula hruai bova that zoi tu ni ruat sang chu chu nang poin i hriat pui ti in no vak lo hian mei chia kha a han mela ruat sang chu azam chle ti a hriat ma se kapu kain rol velowasin ati thei shama i birthday phuat choplom turin moi zula khai som chuka fian riala in kalain an rin lo line ring zualan awathluwa motorin helai hmuna hian in kalpuyan ikha ring zualan moi zola awok thluk lai khan in bullaka nopang in biruk sik zinga pakhat alo om hlawa chu chu nangma le ring zuala alo hre chiang hlau cheu in thil sual phial ruk in thup thei dalawani Brandon na chuna han tilea kapu khating khan ring zuala khan ati don ti ka hrilok mi alo poisa hlwa som chuk turin min tia poisa kamamo em wangin ka du ve chawani ti hian ka du lo thlengin min voreng wangin kain hnuklu ta ni hi rot sangi chuan alo ti vele a constable pakhat chuan ring zuala hi itha ani ti na ni mo alo ti ve khawa ka thani lo poisalam tura min ti wangin ka kala ka thlen chuan ti hian alo om to ka hlaulu tuka katlan chuak le ngala nangma ni hi karon muta cheuni atile zungzunga kan ngoi de uren ron hloma Brandon a bok chuan a soi dikang a thani lowang ka hlo thon jok chu ring zuala hin ruat sang hi ata that mai khania ma se ama jok alo heti ta si tual that tu chu midangin an that le a he thili a nok ru hle mai an tile a chuti lai chuan inspector remoi chuan engma soilo sathau khon warin achun en chin le chin lova chuan adinga a hmel chu hriat thiam har hle anu dewa chuan aron pen chuaka ruang hi en chiang deuh tiang in chung vel poi dap deuh a train ka hria aron ti chuaka Brandon chuan nai set sota ring zola ruang chu han en vela e heu lekha humtlat mai purem moi khaya abung ani hi an ti thuta an kil nai vata
ring zual kuta tang chuan le kha chuan la a sa thau khon var hnuaiah chuan Brandon a chuan a han lek langa tlarli emovel lakhi a in ziaka a bak zong chu a bung le lama a om ani nge yang Brandon a chuan a han chiar zuya nor chepin ka oma tual that tura ti lui ka nia ka thi ni hi a thleng thoi don ti ka hria ka aya thu nei zok te ruam man na zui tu mai ka nia moi zual ka da that khan ka din mun a thalo ve ngal ti ka hre thiama chu wangin ka thi main engkim ti chin zong hi ni hele kha chu pui tu hi a man mo leang abung le lam po thlak sak na chang po helovin akalani hi na kan nga don hle mai Brandon a chuan atia inspector remoi chu alo room muta ni thum hnuah Brandon a chu ring zual kha tu tha nge niang le kha chu puya pothler tu kha ani nge yanga tunge ni tang le ti in ka han zota ani chuan peidon mel che thian khami tu ka tang khan ka chui zui ngal chara tu ni thum chung khan chin chetlak eng thilma ka mulo ka shelo bok ring zuala thi na hmuna khan engkim a top topani ati thlota a beidong mel ka voi khat mu na ni hial ome ti hian han ti zuya kan ram zim te a hian ma ni po independent lo rama hian sual le tual thana a hluar sot hlea ruang tu ti hriat lo kan char no la engtia thi nge ti po hriat lo ruang kan char ngun ta em a kan ram politics la ni se a chingchi vetin atenom em a minol pui hriat lova hian kan politician te hian ten om takin thil an kalpui hialin karing chubaka sarkar official tele officer lian te a hian sualin thukru tam taka omani chuwangin he thil hi a hnok don riau chui tur chuan ril tak kan chui thlena nga yang chuwangin na hau tak takani kan nun na tan puna poi thei hialang a han ti zuya